F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth organic refreshing drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. The new Beko range. Beyond beautiful, just like nature. Colliers Greek yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. Experience life with Bridgepoint. OK Home. sabiħa f'kull ma tagħmel, int sabiħa kull imkien, inti d-dawl ta' kull ġurnata, isbaħ milli. Laqja taw ma nistax ma nsaqsikx. X'kienet ir-reazzjoni ta' Vanessa tal-mara meta semet sabiħa l-ewwel darba? I bħala diska mill-ewwel oġbita, għal-bidu semata bla kliem, bla lyrics tipo, u mill-ewwel qalt li sabiħa u xinattila tipo li probabbilment tal-mużika, għalt li jidħol mill-ewwel. U mbagħad terġa' xejn irriflettiet u semat il-lyrics sew hekk. Oġbita iktar terġa', I mean hi taf li kif taqbad tajt. Il-kliem jgħoddu għalija għaliex ngħidilha kuljum. Allura so it was very appropriate and it fit well kif taqbad tajt. U r-reazzjoni tiegħek l-ewwel darba li smajta? Jien kif għadlek smajta bla lyrics, bla kliem bla messaġġ anyway l-ewwel darba. Bla ħwejjeġ, imma kelli l-lirika f'idejja. Mbagħad iżu xejn qed naqra l-lyrics u hekk kind of I can identify with it. Allura hekk oġbitni waqt naħseb nista' nagħmel xi ħaġa sabiħa biha. Illum jekk tkun fil-karozza u tisma' sabiħa fuq ir-radio x'tagħmel? Probabbilment qalbilha. Jien ma tantx nuqgħod tisma' lil nnifsi. Ġifieri mhux tiftilha l-volum u tkanta magħha. Le, anka l-istess applika tomorrow għal songs oħrajn tiegħi, ġifieri ma tantx nuqgħod tisma' lil nnifsi in ġenerali. Ġan, ir-rebeħ ta' Sanremo ta' din is-sena. Marco Mengoni kien malmu l-emija tal-Eurovision. Ekku, 10 snin konna l-Eurovision flimkien u kif taqbad tajt naħseb mill-kontestanti kollha probabbilment anke ħabba l-connection ta' Taljan u x'nafien naħseb u qed mill-iktar li klikkjajna flimkien. Kellkom il-changing room bib ma' bib? Eżatt, konna viċin ħafna, tipo ħin kollu naqbdu ma' xulxin f'sens anke waqt il-votazzjoni. Ħin kollu isu konna qegħdin interchanging places tista' tgħid. Għajtu bib ma' bib. U fl-aħħar xinħabiżni fl-aħħar tipo. Tgħidlix li għajbek. Li ġi qudiemi joħroġ dawx tisma' ma tan-nofsek Darba kien wedek li ħajġi Malta. Eżatt. Kif baqa' ġie Malta jew le? Le, ma ġiex. Ma żamx kelbdu mela. Ma forsi jiġi darba min jaf. Ħafna Maltin iħobbu, jiġifieri min jaf xi darba. Ġan, dis-sena anniversarju importanti mill-Eurovision tiegħek. 10 snin. 10 snin. Għaddew 10 snin. Nista' nemmen. Roller coaster ta' emozzjonijiet. Żgur. Roller coaster l-Eurovision stess, imma anke wara ġraw ħafna avvenimenti f'ħajti f'saqbad tajti. Tinbidel u f'10 snin ħajtek tinbidel, le? Tiċċajt, I mean relazzjoni ġdida teknikament, it-tieċ. I mean, iż-żewġna, kitlet tfal. In the meantime, anka x-xogħol avvanzajt kif taqbad u biddilt ix-xogħol kemm il-darba xorta fil-qasam ta' tabib jiġifieri. Imma ġraw ħafna affarijiet li ma qasas nagħmel 10 snin biss anyway. Ġan, kieku 10 snin ilu, saqsewk fis-sena 2023, fejn ħad tkun?
Kont iddeskrivi fejn qiegħed illum? Naħseb kont ngħid li nimmaġinani miż-żewġ u forsi bit-tfal, imma naħsibx li kont ngħid għandi tlieta. Forsi kont nimmaġina li settiljat id-dar għad nimnix settiljat, fis-sens għadna qed nirranġawha. Imma xi darba naslu, eżatt. U anke x-xogħol, ma naħsibx li kont ngħid li nkun qed naħdem id-detox u hekk għax that was it was love at first sight meta bdejt naħdem hemmhekk anyway. Imma più o meno naħseb hemmhekk qiegħed. Suġġett kompletament differenti, mużika. Jekk kanzunetta tisma' l-ewwel 3 noti tagħha, l-ewwel ftit noti. Jekk nisma' l-kanzunetta oriġinali, naħseb narafhom ħafna drabi. Jekk nisma' xi ħadd iddoqqa jew b'xi kitarra jew pjano, hekk jista' jkun li għax 3 noti ma tantx huma. Imma jekk jgħaddi ftit imbagħad ġeneralment narafha qabel jibda jkanta persuna. Jiella kont se tkun miegħi għalija għalija ma stajtx ma naqbadx is-suġġett tal-mużika u ma stajtx ma ninkludix esperjenza li għandha x'taqsam mal-mużika. Għamilt kuntatt ma' ħabib tiegħi, Taljan, Giuseppe, mużiċist ukoll, u llum għalik għandna naqra sfida ħelwa li ovvjament ħadd involvi l-mużika u ħadd involvi wkoll in-noti tal-kanzunetti. Għala sarabanda ġifieri. ħaġa dak it-tip, badna eżatt. Ħammorru għal-waqfa żejra ta' reklami kif niġu lura, ħanaraw naqra kemm ħajrna x'ilu jġib risposti tajbin Gianluca. Tajjeb. Bridgepoint's Open Week is on this Thursday to Monday with extended opening hours. Benefit from 20% off on all items and additional offers available in-store and online. Bridgepoint. Life flows on. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Best Deal Properties. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. Tile and Style, the Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point. Total, a range of high-quality tools at affordable prices, offering value for money both for DIY enthusiasts and professionals. Total is a great choice. Total Tools Malta. Follow us on Facebook. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Giuseppe. Ciao Owen. Ciao Giuseppe. Come stai Giuseppe? Bene. Benvenuto. Ti introduco al mio amico
Gianluca, come Ciao, stai? bene, bene. Ciao, Gianluca. Piacere Gianluca, piacere mio, ti conosco comunque. Mi fame. Giuseppe, quando stavamo guidando per venire qua, ho detto a Gianluca che oggi gli diamo una sfida musicale. Non possiamo essere in Sicilia e non esperienzare la musica con Gianluca. E la sfida è accettata. Accettata? Chiaro, sì, accettata. Io penso che dobbiamo fare questa cosa. Gli diamo un po' di note, di canzoni diverse, tu scegli le canzoni. Se lui riconosce la canzone, canticchia un verso o due. Se non la riconosce la canzone lui, la deve cantare tu. Mi sembra un bel gioco, una bella scommessa. Sfida accettata? Accettato. Accetto anch'io. Accettato. Guarda, la prima, la facciamo con 8 note. Fa Gian. Sì, questa è Honesty, sono un fan di Billy Joel, allora. È una bella introduzione. If you look for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. And if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to get. It's hardly ever, but it's mostly what I need from you. 5 punti per Gianluca. La seconda canzone, Giuseppe. Questa è una canzone italiana molto famosa negli anni '80 in Italia. No, non era ancora nato, penso lui. Eh sì. Negli 89. Io ero proprio piccolino. Ancora. Ah sì, me l'ha fatta già. Non la riconosco. E allora la devo cantare io. Sì, dai. Il fetido cortile ricomincia a miagolare, l'umore è quello tipico del sabato invernale. La radio ci pugnala con il festival dei fiori, un angelo al citofono mi dice vieni fuori. Giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi, l'oroscopo pronostica sviluppi decisivi. Viviamo allegramente, quasi l'ora delle streghe. C'è un'aria formidabile, le stelle sono accese in questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La radio indirigibile che ci porta via lontano. Gian, rasembras edin. Ħames punti. Siete testa a testa. Testa a testa. La terza canzone. E questa è molto bella. Ta' kif tarmin ħamsa, Sì, la riconosco. Questa è Amici Mai. Questa sera non chiamarmi, no stasera devo uscire con lui. Lo sai non è possibile, io lo vorrei ma poi mi viene voglia di piangere. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori indivisibili
indissolubili, inseparabili, amici mai. Il-ħin spiċċanna l-lum namx namel ħankompli nisma' l-Ġalluka, lilkom ħanħallukom, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla misqallija prime time, ovvjament it-tnejn fit-8 jerġa' lura. Odiarsi mai, per chi siamo come noi, basta sorridere. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. The new Beko range. Beyond beautiful, just like nature. If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Sterimar Stop and Protect Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Virtu Ferries. Go for it. Esprit. United Colors of Benetton. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.